Radio Bulan 2 Vata, me kau ti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani.
Ana radio mbula ndo vata ke ro mai waka mbula tuku ani na motewe kani ana kawi vinaka ni tusi tiendendai na mataini singa ni vula o kosita. Te kubo tali tungo e na vula bo ka o kera bai wasoti tiku ani ne mai te kubo mbera na nonda programo. Ana kawi ni kua, libu tuka na oso, libu na dhonga ngoni sala, ia sanga na lenga, tosa ngana tosa, se wadawa. Au kenda waki kamani, se venga na wanoa ni seama tiku me kina, ana kawi vinaka ni kua, ke wakai sangi mataini ngona no ni seama mai, kera tunga, do ngana like, do na share, rautel ngani o ni subscribe kina ni to YouTube channel. O ni na rede tiku me ngor, ni kero mai lewe rua, kero mai ndabi tuka ni ngoi, ali tuku na nongo i tokani o tupe, ndombe kana wanoa e dhadha wiru tiki no koe na kawi ni kua, ia kero mai ndabi tuka ni ngo, na oti au nangai waka madhala takani na nongo nonda bulangi tiko, ane kawi ni kua, ngotal ngai dona vuna kamai teka bumbera kina na nonda programa ane kawi ni kua mbalete ni ngai dhuru mai rto sa toka na nito wali wala ngo sena nito studio, kana dona ngona lekalengo nangai waka madhala teki koe yani. Sureti kia mani mani sea mati ngā mai, se mani dhawa ngā nei tāwi anga rawi tiko nei kawi ni kua be ngana wano ni sea mati ko me kina, au ni tāka ni rauni dana wei toma ni tiko yani. Ane kawi ni kua ka ne lutua tiko ni tāwi dhawa ngā anga rawi tiko na wei sere ke de sara. Ane wakatangi taki tiko yani menda wasia wata tiko, ane kawi me naka ni tusi tende nai mata i tiko ni singa ni vuloko sita nomu ni toka ni ngo una vuni nda kua ane radio mbulando wata San Francisco, me kau te kenda wata tiko mai. Some never saw.
Ana radio mbulan do vata mai vertona na sion do moni o arto mai veva kamaro te kitugani na non te wasini gona vata na kavi vina kani tu siti ndendai na mataini singa ni vula kusita me baka ni reda tiku mengor ndu tiku na nonda vulangi ndo kai wa senga tiku ni na makani na maindua na nonda vulangi ni kua ia kani marau ni mai tiku vati kenda na marama ni tonga ngole mai tonga na idano Eiko Ahokara. Thank you Eiko for being here with us today. I was just telling our listeners that a bit of a surprise visitor, a surprise guest, but we're happy to have you. Eiko, e ngole sar mei tonga, lako e nandua na fashion shows e na wakarita ki Sulusulu, kanda kilani sa me wakaidhure wakawida tiko i California, miongoa a laki wakaidhure mai Utah e na madhao sawati, ka ngole sombu tiko me ngokoe me sa lako tale. So you're on your way to Tonga, right, Eiko? That's correct. Do you mind moving a little closer to the mic? I'm sorry. Sorry. Yes, I'm actually on my way from Salt Lake City. I was there since last Tuesday to attend a Pacific fashion show for the first time. And this is my very first time to join one. And I was lucky enough to be invited. I was the only one from Tonga to attend this fashion show.
Great. Yeah, What an opportunity. that's right. And before we go into the fashion show, Eiko, like everyone else, I'm sure we'd be curious to know exactly who Eiko is. So could you tell us a little about yourself and how you got started in the fashion industry? Yes, sure. Well, thank you first of all for this surprise. Surprise for both of us. I'm Eiko Aokava from Tonga. I actually live in Tonga, and I'm a fashion designer. This little business of mine started in 2019. I operated from home for about 2.5 years before I opened this little boutique in the heart of Nuku'alofa. Before being a fashion designer, I was a baker and a cake decorator for about 5.5 years, and then switched from there to fashion. Fashion is huge, and it's different, but and there's a lot of challenges there. But I think it's nice. I actually gave it a try, and you love here it. I am. Here you are in California. Did you ever think to go this big, that you were going to get this big when you started out? No. I never thought that I would travel all the way from Tonga to participate in a fashion show. But when I actually got invited, I said yes right at the beginning, but I was quite scared and worried at the same time, because coming to America from Tonga, and especially fashion, because there's a lot of fashion designers in the Pacific here, but I was grateful to be part of this show. And I was happy to meet other designers from the Pacific Islands, because this show was mainly just for designers from the Pacific Islands, and there were 18 of us. That's a big number. Yes. There was about 18 designers. So I was the only one from Tonga, and another Tongan from New Zealand, Bow Fashion. I was grateful to meet all the beautiful designers from Fiji, Epeli, Nurua Creative, the couple, and also Samson Lee was also part of this fashion show. And there were other designers from Samoa, LifeCon, Mena from New Zealand were part of it. I was so happy to meet the Mena family. I've always looked up to them, and also Kini Mora from Hawaii, and some other designers as well. Yes, that's great. It's quite something to be reckoned with. Like, you're the only one from Tonga. Does that mean you're the only one at this caliber of fashion designing in Tonga right now? Or no, there are others there who are doing something similar to what I do. But I think I'm just grateful that I was. So they picked me to participate. But there are some other designers. I know there are some new ones coming up, and I think we do need more. Tongans. Fashion designers in Tonga. What do you think set you apart, that really made you stand out, for them to be able to reach out to you and invite you? I think it was mainly because of the designs I was using, my colors that I was the chosen colors that I was using too. I think it was just quite different, because we are familiar with all the Fijian prints, and also the Samoan prints, and there's a mixture of Samoans and Tongans, and but having to have our Tongan motifs on clothing was just new and different, and probably that was part of it, and also the mixture of colors that I was using, and all those things. Yes. That's great. So then from Tonga, you went all the way to Salt Lake City for the fashion show, the Utah Pacific Fashion Show last week. What was your experience like?
Was it anything like you expected? It was a very I was quite scared, like I mentioned at the beginning, because I'm new to this Like everything industry. else, your first time, right? First time, and having to be there and participate with the other famous designers who has been in the industry for more than 20 years. Right. Was a lot of pressure for me, and I bet. But after the night, I was grateful that I decided to come Took up the and challenge. join. Yes. Yeah. I think I did represent my country well, especially with my colors that I chose to use in the runway, red and white, which is the color The of Tonga. Tonga. Right. And I'm just grateful that three co-founders, Benjamin Powell, Afa Alo, and also Caroline Bahulu, decided to form up this platform for us designers from the Pacific Islands to showcase our designs here in America. Right. Yes. That's great. So were you the only newbie, or were there others? I think I was the most new ones there. But, You're the newest? Yes. That's great. What an experience, I would say. It was a great experience for me. So more than you expected then. That's correct, yes. So I'm sure the next time they'll invite you, you won't be as nervous, right? No, I won't be that as nervous as how I was. But it's an experience for me. Probably there were things that I could have done better, or maybe, or I would know what to do next. For sure. For sure, Yeah. yes. That's great. So how many pieces did you bring? And I know that, when you come out like this, there's a certain number of pieces you bring, and you kind of already know what you're going to showcase or what to sell. Did they allow you to sell? Were there some of your pieces? Yes, they gave us, because we were to pick between 12 to 20 looks to actually showcase in the runway. Even that's overwhelming. Yes. I came with 18 looks, but then I think I actually ended up with about 20 models or 21 models. Wow. There were some That's impressive. changes. Yeah. But it was just great. We were given one evening to sell some of our stuff, which I was able to bring some few things from Tonga. They did have a night market for us designers to sell our. It was only for 4 hours. I wish it was a whole day so we can be able to sell more of what we brought with us. Right. But within that 4 hours, it was great. You did sell some. Yes. So I have left some in Salt Lake City with a good friend of mine because there's a Tongan festival next week in Utah. So even the Fijians, I know they love any Pacific Island prints. For sure. So I'm not so sure. I think it's the 10th of August. That's it's the going Tongan on for festival. 3 days. Yes. So he will be selling Eiko-san stuff there. That's an interesting name you have, Eiko-san, as in S-A-N. That's correct. Yes. That sounds Japanese. Could you tell us a little about that name? Yes, Eiko is actually a Japanese name. My Right. father, he was half Japanese, so I'm just a little quarter. So Eiko is, in English, it means prosperous. Beautiful. And san is just a respectable way of saying Mrs. Eiko, Miss Eiko. Oh. You can just call anyone. So it's like Mrs. That's Eiko correct, yeah, it's or like Miss Mrs. Eiko. Yes. That's beautiful. Thank you. We learned something new. S-A-N, as in san, is Mrs. or Miss Yes. in Japanese. So Eiko-san is Eiko Ahokara's company
her designing business, and she attended the Utah Pacific Fashion. You said that's the first time that they've had this? The very first? Yeah, they were also launching the That three name. co-founders. Mm-hmm. Yeah, the Utah Pacific Fashion. Great. And I think it was a great idea that they actually form up this platform for the designers from the Pacific Islands. Mm-hmm. So it was just from the Pacific Islands, the designers. And not That's great. Yeah, Because I know we've had a few here in California. Do you think they'll move down here? They'll have a show down here anytime soon? Last I spoke with Benjamin, he did mention they are looking into that, because I think a lot of people have asked them to bring it to California. To California. So they are looking into that. So hopefully we'll get to be here again next year. Sure. If not before next year, who knows, right? That's great. So Eiko Ahokara, founder, owner of Eiko Sen, the business, the fashion company that she started, and she comes all the way from Tonga. Attended the Utah Pacific Fashion Show, and we are privileged to have her here with us. Also, having her here with us means that we also have her merchandise. We also have, how many pieces do you have out there? I think maybe after the show, or if are you leaving anytime soon, or you're going to be here for a while? I'll be here for a little while, just Okay. with Emily and. We'll take Chris. pictures and we'll post it on Radio Mbulando Avata page in case you want to buy some of her pieces. Could you tell us a little about the pricing and the sizes that you have out there? Okay. The sizes I have Actually, what it's something like what she has on. She has a few of that. I don't know, what do you call that? Coat? I call this a kimono. A kimono. Yeah, so- Okay. Because I'm thinking, if you were telling me a kimono, I'm thinking, like the whole wrap type thingy. This is the more modern version of a kimono. Kimono, now, okay. Yes. So it's very easy to wear. Very, you just like, I'm just wearing a t-shirt inside and pants, and then I just throw this over it. It still looks great, Elegant. and appropriate as well. Right. So what I have with me, I have a few pieces of kimonos. I have the one with the long sleeve too. Sizes are all up to 6XL, but please note Wow. this is more the Asian version of the sizes. So if you're Oh, okay. I'm like thinking 6XL. Okay. So the Asian version, as in they're smaller, right? in a way, so if you're a 4XL, you can fit into a 5 or 6. Got you can it. still fit into that, but it really depends on the style of the clothes, anyways. And the fabric. That's right. These are very stretchy, so a 6XL person can really still fit into. a What size 6L. do you have on? I think this is more 3X, but Mm-hmm. this is still too big on me. I just throw it over. On But that's the beautiful thing about Yeah, it. You yes. could just throw it on. It That's doesn't right. really, if you want to like hide your shape or size. And I also have some few dresses too. That Great. Yes. We'll take pictures. And how much do the kimonos go for? The prices I have here are from $70 US up to $95. 70 to 95 US dollars per kimono, depending on the size On the style, yes. and the style. yeah. And the dresses as well, around the same. Around the same price range. Great. Thank you. So we'll take pictures and we'll post it up there in case you want to buy it. You could just send us a message, and I think Emily has been posted up the phone number as well, but we'll also put it on the page so you can get to see it if you want to order something. I know most of us nandutalita na Tongan prints na wakatala kina like Samoan prints lebu weekend nanduvi nakata na print sa ni sulu may Samoa Tonga talinga sa tikong ko endona kinandau kando kesa ranga na kesata na nonrutu isulu may Tonga na ni rida tokomingori wakandara tiko koya. Anything else you want to share with our listeners today, Eiko, before we say goodbye? I just want to say thank you. You are so welcome. Anytime. For getting me here to talk.
Anytime and showing anything to help. everyone. Yeah. So I'm actually based in Tonga. I know there has been quite a few Fijians who are messaging if I have an online store, which I was going to ask. still in process. It's not completed yet, but soon I will. Okay. I can still ship stuff over, but we just have to go through a lot of taking pictures and things like that. So if someone wanted to order something that we don't have here, but let's say they see something and they want to order it, what else? What's the best way to place that order if you're back in Tonga? Yes, it just mainly message me directly via, I have a Facebook page and also an Instagram page too. Great. Or via email, because all my details are on my Facebook page. Yes. And then we can go from there. And you also, I'm assuming you're also posting pictures of your items, your pieces on your Facebook page. So, because that's like the way to go now. That's People really don't pay attention to websites. It's more like, okay, I have a Facebook page. You can see all that stuff on my Facebook page. So it's all on my Facebook page. Great. Yes. Thank you. Na mai kalungata ni mai tiko watike kiando eiko a hokara na i taukei ni kambani na nona bisinisi na idhana tiko na eiko sen. Tiko sara mai tonga, ngole sara tiko mai tonga e na singlevu ni kua na madha sawati, ngole mai tonga na madha sawati e na ndua na wakarita ki sulu se na fashion show na Utah Pacific Fashion. Wakaiduri mai Utah, Salt Lake City, ka deke la tiko e vida sa mai wakaiduri tiko i California, ia erto nduindu taka wakalilai na i lau erto ambiuta wata na kia na kanda mai Sarava, nda mai reida tiko i California, erto ngua indua tani talinga na songo karato sala ki didu waka tiko na Utah Pacific Fashion, tena ndua na ngona leka angon, tena ngai me vital no tali tukina ki na ndua viratou wa sureta na madha sawati. I actually invited Ben to come on the show, but like you said, he's probably just so busy. O ke la ni vunga talinga vikiam niuni, tana ki le Ben tiko, Ben Powell. He's, I think he's like, 90% Fijian and a tiny bit Tongan. I hope that one of these days he'll come on the show and just talk about the Utah Pacific Fashion, because I know that he did mention something about coming down here and having a show down here, but we don't know when. Ia nandona ngona leka go sen wakanuni tiko nandona singa rani ke tona mai veital no tiko kena ke Ben wakarita ka talitunga o eiko ni artoa laki artoa wakarita ka talitunga na non retoa ka ni linga na isulu o Samson Lee e peli tumbanga watkira no veotini and Nurua ia na orto karto matataki witi mai na wakarita ki sulu ala ke wakaiduri mai Salt Lake City, Utah, and Madha Sawati. Thank you so much, Eiko, for joining us on our show this afternoon. We wish you all the best. We'll take pictures after this and post it on our page, and I'm sure they'll be reaching out to you to place their orders. Radio Mbulan do Vata sa sivitongana va ana tini ka vitu na miniti waka nuni benaka tiko yani waka mbula talitungani bikim nina singe sema bo tiko mai venga na bono ni sema tiko mai kina o nui takani o ni mbula benaka tiko na sera katarabangona be waka mbula tiko kina ve Sherry Vanda ni mbula benaka ni mua waka nuni benaka tiko yani mele vaholo kona kupu. Thank you for tuning in. Rudy Boliti benaka waka levu na sema tiko mai Voki Raf ni mbula benaka sista Melts wakanuni benaka tiko yani wakatala kina ve Loata Manu Apai wakanuni benaka bikim dona tiko ngora mai Santa Rosa Waisia Valata ni mbula benaka wakanuni benaka talitangani be kim dona maramatau mai San Jose kelera na sobi sangatala ningule thavitike no Akosita mata na me wakanuni benaka tiko ani ako mbula benaka mama wakanuni benaka be kim dona sema tiko mai Sacramento and singile vunikua wakatala kina be Eleanor Rasinga ni mbula benaka Letio Tonga. Thank you for tuning in, Letio Tonga. Mbula benaka thank you for all that you do for our community and for Radio Mbula Vata. No munda una lubia Sena nilkila sembalem dina libede Evuna no musanga lubia Na
Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana weyatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sa musoti ni kene bakatakela kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vitu lima walu watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Wakailavo ena Bagarobuka, Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract death. Na raw nga nito sa na kemisaw, na baka na ibakatangan na ni nomutumbu. Prangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kinabunga tala na nonda programo Boro Taki. Ano ono na kaloko na via kami ni Boro Buka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni Boro ay vi kemado may viti. Wakailavo ena Boro Buka. Prangoda kina nanonroy Baka sala na Canada ena vika Wakailavo. Radio Mbulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Radio Mbulando vata may kauti kanda vata mai. May San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Jene tala noa ni Dondomo e arto mai serataka tikani na Paradise Roots e na kawi vinaka ni tusi tindendai sa mai voto kina goi rosanga vulu ka 5 na miniti me 5 na kaloko me wakani a tika vumbera tiko na nonda programa na kawi ni kua si vina 5 na tinika 5 na miniti e na gai rongo di tiko ina nonda i wasininga o na kando rongo di tiko na visinga tusi mo awa lata ndeo na gai da lata me wakani da wito ko ni tiko kina na Lincoln Heritage Life Insurance. Ia, na ngona mantangango au kilani wiki ni na ndau wakamure tiko na itukutuku e na weka kethe sare ado tiko na nonda vanua na wea sei vurubura mai ndo tiko na singa waka i rongorongo na singa ni koa ka uroni kaya ni na tonga i sara tunga na i wala tukutuku ni wenga ona wakamimbi tiko e na vanua liwongo Amerika o e ana kena sa mai mai beta ki tiko se sa mai kuni tiko na dhala e wā na dhala ni mbasu lawa mai beta ki tiko na wakandita ki tiko ni ambasuka na lawa e wā ngo na presidenti wakadhengo o Donald Trump ngo e tukutuku tiko ni wenga ona baleta ni sengi matai talenga ni presidenti o koea se presidenti wakadhengo me beta ki na we lawa ke de sara se na mbasu lawa ka mai mbasu ki tiko ngo mai rongo di tiko e na singalewu ni koa mai rongo the tiko sia mai wakamadhala taka tiko na dhala ke de saroia na dauni lawa Jack Smith koe watanga ango koa kota dhake mai sia mai taukina na itotongi vi Donald Trump e na nona wunitaka na vi na tukutuku e so ka kuneni a wunitaka tu e na nona vale mai Florida. Ia, patiko e ana kene lako koe anda e tukuni tiko kinango na tukutuku ni venga ona na tonga i tiko na tukutuku ni venga ona na singa ni koa wakambimbi tiko indona presidenti ngo presidenti wakadhengo ngo sengi matai ni ngauna indona presidenti ni wano lebongo Amerika whether current or past or previous president e mai beta ki tiko e na wana na lawa se na nona mai mbasuka tiko na lawa ndua ia na nona ni asa tuku ni tiko sa madhala mai na vindingi ngai tuku ni tunga koe ni a lasu taki na madhali vindingi da kila ke de tiko na numa ke de tiko na numa bina ke tiko na vika ia mai waka idora tiko koe na rua na mbaki sa oti sa vida tiko na mbaki na vivangangai se na kena waka ndike vitiko mai na weka ke de sara membaleti Donald Trump ia lasa viau na kairato wakaritaka mai na nona wali wala da ke la ke de tiko ni o koea na ngonongo e tūtali tiko koea membaleta na windingdingi ni presidenti na mbaki katu mai ia go sarto wakaritaka mai na nona wali wala ni na senga ni wakasuka o koea ndina ngani nangai tautiko na i totongi na singalutu lewongo nangai tautiko kina na kena i totongi na maki me nangai reirei ane o koe wali bele wai ia erto wakaritaka tiko mai na nona wali wala ni o koe na senga ni wakasuka na nona toso tiko ngo membaleta nona tūtiko membaleta na windingdingi ni mbaki mai ngo ronodolu rosanga wulukawā e senga ni na visau. Erto na tostinga las talinga viau ni sambadi tuku na talemo koea ni fake na vika kede e mai wakarita ki tiko na singalevu ni koa. Io, songa na kai minda na wakamuri tiko wakamatela lai baleta ni ke la ke waka. Ngo ndo na turanga de vital nota ki tingo Donald Trump senga ni nduanga na presidenti ka anda sakilani rasa velu taki bolu mai go Donald Trump na matei matanga ningo na darongo dakina ni sa tuo koea membalete tiko na vindingi ni presidenti na matei ningo na wambauta ni bunga bikende da kurumbuitaka senga ni da wakambauta ni na tuo koea e na vindingi e vao ia nango tia sali ya da sara merendingi te koe sali presidenti ya matanga e viwa kurumbuita ki tu koe au tuku ni kina ngo dona kamenda na wakamure tiko wakamalua baleta ni Donald Trump anything can happen and it's unpredictable and the senga tu ni kila na kairo ni na yado lewu na kawe wakurumbuitaki lewu na kai wakaidoro president o Donald Trump e mataini ngona me mai yado kina na wano lewu ngo Amerika koea o koea nangona matanga ngo na singa ni koa
e na tonga itiko ani wala tukutuku ni vingona e na wanoa leo pongo Amerika ka wakatalinga kina na noana mai lewa itiko koea e waka sami waka nditaki ni wā na dhala ni mbasulawa e mbitaki kina e na singa ni kua na presidenti wakathiango Donald Trump and then ge wakamuri tiko ani na keni tukutuku matela lai. Watonga rosanga bula kandona miniti me 5 na kaloko wakambula tiko ani wiki amnina sema tiko mai na kawini kua ndaumbula vinaka mai Seattle Matarambuka au nitaka ni ndaumbula vinaka tu wakadhawa tiko mpeka na ndraki mai Sanangori. Awe wakambula talitinga ni wiki amdo mai Vunisea. Bula vinaka Amy Sauletha Vinaka na sema tiko mai, senga ni madhalo, ni asatura rawa ni nomini tiko na kalongata e na idhovi ka soli woli tiko kiroa soli tiko mai, tiko wuni wula sa oti kiroa sa tiko wutuku na tiko yani, moninto wala mai na wano ni sema tiko mai kina, baleta ni na soli tiko na idhovi, do tiko nga na ilabang kanga, $200 ni Merika, labo amida, mai soli tiko na noa. Kiro mindi taka tiko nga na edhamu ni emi sau ledha ke wakao ni se sema tiko nga mingo, kere ni ninge vi tartar mai na Messenger vi au una woninda kua se vi pedeli na novo me rauni ndatona vi tal no takakina na kena wako yani na nomini dhovi o ya na $200 na ilawa ni Amerika member leta tinga na nomini do wake tavi tiko mai ena vi singa nomini do seama tiko mai ena vi singa ena lomini vida na singa ngosa na mai de tiko wuta ke tali tiko kina na nonda VCCV kanange madhala tiko ena wati ni singa ni Wulangona bula kosita sandona kana totoso ni na totolo ni ngau nai totolo tunga na tosi ni ngau na ia wakanunui ni totolo wakatali tunga kina na nonda sanga tiko na vika and tuwana tiko whether it's the beginning of the month se sa teko wu mai nemba kiongoa da sa navu tiko me kina e wakadhavu mbeka sa toso tiko talenga waka na totolo ni tosi ni ngau na se senga da waka vina vinaka tiko dona numa na voce do tuko na Sylvester Stallone as long as we're breathing your story isn't over da sa sanga tiko nga toso tiko nga na toso se wadhava Tonga tini ka diona miniti me 5 na kaloko na sereka tarawangona ve wakambula tukina ve tulia tinrola nimbula vinaka tulia vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitungani vikimdona na vita dini ndongole sombu tiko mai nandi kina loma nimbasi nambasi davangori ndombula vinaka wakatala kina ve nani bola kombao ni bola vinaka nani mai Las Vegas esa wakasaranga urede tona kata na tonrani singa me vikimdo mai Sanangori wakandoni vinaka tiko yani wakatala kina ve aminiasi rokomba ni bola vinaka aminiasi mai Pennsylvania wakatala kina ve taraivini lasanga nimbao ni bula vinaka wakambula tiko ve sister lasanga nimbao tali imbi tiko ngoma na Woody Road mai na Usori ndombula vinaka wakandoni vinaka tali tungani vikemdo mai Santa Rosa nasa koroitamana kina nomdo matabu vale wakatala kina ve fitu ivanga wakandoni vinaka tikani vikemdo mai Antioch bula vinaka Amy wakandoni vinaka tali tungani vikemdo mai Vunisea seng tala ningula da vitiki na daka mbiu mai wai ni bula vinaka D Lady D bula vinaka Maramanite wakanduni vinaka tukani vikimdo and city live in San Francisco wakatala kina ve Josie Waitanga ni bula vinaka Josie wakanduni vinaka talitungani vikimni and single live ni kua seng tala ningula da vitiki na imbuka tuyoano ni bula vinaka wakalevu na sema tiko mai and kavini kua wakanduni vinaka tukani na buku ni Vili New lalai dhakatunga ngoa na timi ni Unique Blinds and Carpets wakanuni vinaka talitunga ni vikimdo and kavini kua wakabimbi vikimdo na tingori na wali bola na Pacific Forum nitaka ni do mbulu vinaka tiko ka makari tiko yani na radio mbulando vata and single ni kua mbulu vinaka seni langa kalimbiu vengana vononi sema tiko mekina and kavini kua robo ama lamba ilangi vinaka na sema tiko mai mbulu vinaka ne la chileta wakanuni vinaka tiko yani vikimdo and single ni kua wakatala kina vi tupe no na wabu ki tiko ndo na sankatango e wabu ki tiki no tupe wakanuni vinaka tikani mbulu vinaka Ingrid thank you for tuning in wakatala kina vi merse ni matai vinaka na sema tiko mai Josie Waitanga nimbula vinaka Lani mbulu vinaka Lani happy birthday wakanuni vinaka tikani vikimdo and single ni kua nitaka ni na bunga tiko na nomuni vesinga vinaka moimuri wakatala kina vi asina tikurusinga nimbula
bula vinaka nau, bula vinaka Seni Waiti Korosaya. Vinaka na sema tiko mai na kawini koa, senga talani ngule da vitikina Lela Seuta. Ni bula vinaka Lela mai Apia Samoa. Vinaka na sema tiko mai Mareta Kalundau. Ni bula vinaka na ita ker ninge rani inbox nga mai, dorge vital no kina, wakatang la kina vi Josie, waka nuni vinaka talitunga vi Kemendo Cuba Tux Mama de Verre ke Kemendo ke sarna sema tiko ngori and sema tiko mengori na kavini kua radio mbulando vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai. Sick with it. Mike. Switch it. DJ Ben.
Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na Canada o mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoda na bana kaloka na wei kabili tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Siang ambega ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai ni tu team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na labibu kabagai labu kasiang ni saumi. Giri mai ena onurua ono saiba dua liwa ono. Nada masara mata bebule kenen tuna nunggu life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakira ni tuta nagkatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kami ngaya kina maga ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara palilai in time saranga mai so tantali warga tele tunda warga ko tunggo au sala lo bengo pam binaktak na kamban binakang ko na heritage link ni ngone binaka saranga sengat tali ndo na kaya pakatar tutu na kena baka na kena pepo wog dito ta kami so mi na kila kena timber na vaka sing to be kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kakina kar taka bodo na insuo Baya sarangana buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manurusang bulka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy ngaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo man na telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walulima and a kenay tutugo matelay. Radio Bulan Duavata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura. Sema mai ngai waseyani.
Yan rito may baka malaunde alu tiko ni ada radio bulan do vata mai rongo do toka na sereu vaka sama taksara na moni mada sauti kito we tal no tiko vale o tia mani tal no taksara tiko mai do na nongu maramatau maramania sawa ni orto na makumbuna e vaka me santo tali takitu nga verto na serea na kerevunde e do matanga na singata morto santo ia mai mbu kerevunde Daronga na serea via mai anda mai via vunde tali tunga se vaka dava do bula vinaka na sema tiko mai na kavini kua o vaka mure tiko na itukutuku so imbi tiko mai na Facebook na Messenger o tia mani da wisara mai dona itukutuku na matakani kua vaka dirlola madina ni da vaka samataka i ndo talangana kango kiro sandu vital no taka vaka libu ke tupe na niru do vengaravi tiko yani na kena bimbi se mani venga na vanua and tukina waka bimbi ni da bimbi mai vitin da sama itu na vanua libungo Amerika ko wakambota e rao talangani na wakaburu waka sama tiko bikem do mai New Zealand Australia kenda na sa biu vanua mai da lako mai da mai tu wakadakadaka na vei matani tu le lewu iso lewu na ngona da lako mai da lako tondu sartunga mai da mai dakadaka o tia da sange mai viki lai tu ke na so kanda sa mai tu vata da mai somi rumo vata tu senda somi vale vata tu anda sami tiko vata tu o tia ngai do sa ngona da bunga ngona ninda lako da li dakadaka senga ni tu na nonda vaka sama menda vakarita ka mai verto kanda mai kanda sa mai tiko vata ya o yo sa li dakadaka ona sukumbeka mai nangonango me vatu ya senga ni do tu na nonda vaka sama ni dondo no me vatiko ya na nonda sama imbula boli valangi baleta ni gona bono levu senga ni kila na dona ngona ona li tobi mati tu se li dona kauli donga tu beka na dona banua ke bakai senga beka ni na tubi ko na nomu ID sena ram beka ni tiko biko na nomu ID de sabi so beka na address senga talindua na ya de tiko na nomu taliboni se ndua mertono vi tartar kina na visa na rauni na dona ka baka diro la mandino ya o kota da kami kompleta ni the wi mai na mataka ni ko dona dona itukutuku balete dona turanga sa vambuta mai na dona balimbula mai i Los Angeles e durtu kina da reida tikani o no ngu reida baka ukani turanga ni viti io senga ni kilaro ni turanga ni Samoa se turanga ni Tonga i ngora vital no takatiko na e vida na Samoa o ronga danga o reida kana ia o kilani reke Samoa vital no takatiko i dona bonongo mai LA talanga relevo talanga kina o ira na Samoa sanga i vangarai tiko tukuni ni orto no visa erto vangaratiko erto vikila merto vitartareani kerto na keira na we kana na turanga ka sa durtiko e balimbula wa mbuta sa vida na singangona no na durtu e balimbula ka senga tiko ni sekilai serto senga tiko ni serida raundo visa na merto we tartareani kenan dua karobe wakani se robe kilai sama ni biuda kingona mai na keni tamba keni tukutuku ni rto wakta taru tiko na tambana ni visa ya ko ya o mani wakasama takasarkina na vika kirondo wasi tiko yani membaleta na kena bimbi ninda vila ko yaki tiko menda na tukuna tiko mai menda tatau tiko mai berto mai vale o eu se la ko ka ona ge suka mai nangonango me batiko ya sonangona au ke la ke bakamba di tiko tu pe kira na ba di vital na takana ndo tal na vindre vaki membaleta ni sonangona ninda kamanda ke vakain dua andro sabe posaki tiko menge utaronga yani sala ko vei se vida na kaloko ya do mekina rani na do tani tal na vakasa moya na dava bata taru tiko mekina o sela ngavango ia o irtal mandanga ngone rona nongu ngone leo sa me ya do na mbakini bula sa rusenga ni do bitu kono bia no bonoro lako kina o sange do kono ngani reda o senga ni donro bona bononro lako kina embimbinga mi ukilatiko ibe no bononro sa lako kina balet nda senga tuni kila na kairo ni na liado nangonongo na levu ni kila nanda kai baka bibiti ko Amerika anyone can have a gun na lako baka ngande na bibono ni ngande so matanga ngona na bondo
train o ira mandanga rabondo tukina se na lako na liboli na mall senga tuninda kilana kaironi na yado ko e ando tukuna birona no gungo ne lewa e mbiti ko monro tukuna me bia na bononro tiko kina na bononro lako kina ngona da monro lista le me kina se o deindo tiko bato deindo ngandi bato tiko baleta ngona ya na me rauni na wali tiko na lenga bango me kuni na yado na lenga bango baleta ni rauni na yado ni ndona banua ndona ngona le yado tikina lenga mani le yado sartu ba balimbula se este se ni beka ni ovisa nda senga tuni kilai se ndo beka ya mandanga kalungata ni yado balimbula baka daba ke baka e ndua e langa e li kamadeli lutu tunga ni nandona banua senga tuni kilai na wekana senga tuni e tukuni na vital noe baka iduriti ko ya e ndona kartu senga mandanga ni nganga iko na wekana merto baka sangare ko me na wekana yo senga ni kilande ndua bi raka lako ton dua saranga mai tu ton dua boli ngai ko te mai biona wakasa mai au sandu ronga da waka o tini le ronga da waka bunga ni lewe rando tukunai senga na da miu mai tukuna kina se da mbeka miu mai rawi kina i na lotu se ndo daka na kanitiki na kania sana vai na da miu lako kini kia wirera senga ni kila na nungu lako mai na nungu lako mai miriko i utunduanga i ndina tu dako ya ia kongona na kawango e mbimbi kina mentua e na kila tiko menda ndau lako aninda kambi na ndu mbeka ni songo wakabuli oti se vikim dona vito kanitiko e mbimbi baleta ngona ngana lenga ka mai ave tiko wana turanga ngo au wakanui ni sarto na rere tartar bekani kerto na wekana na kena sa biu mai na social media menda vi tal nota ka me rauni na artu vi tartar kina kerto na wekana na turanga ka salenda tiko ya reto mtanga keni tamba e rere sa bimbi sarto ngana no nanda toka ya senga ni madala tiko sibetongo na lima no no miniti na ndona ngona leka ngoro ngodi tiko kina no de wasini ngona lata wakatoka i tiko mo yawa lata ndeona ngai da lata doronga di tiko na via kavini tu city ka vito ko ni tiko kena na Lincoln Heritage Life Insurance ngona mandangango via wakambula tiko ani kena ve maramatau na wanga egi join do mbula mai Santa Rosa wakatanga kena ve Lola nia de mai ni mbula binaka wakanuni vinaka tiko ani mai na Caddy Shack Drive Santa Rosa vinaka na sema tiko mena kavini kua kera tunga ke vakasange mataining ona ni sema mai kena dona like, dona share, and a bibu ke sarava ka lewu. Bolvina ka Sherry, wakatanga kina ve Josie Waitanga, kerevunde, why not, eh? Wakatanga kina ve tamai Mala JL, bolvina ka tau, wakanuni vinaka tukani ve kimani. E na kawini kua, senga talani ngole da vitike na Marama Night, Alice Ngalo, pinaka na sema tiku mai na kawini kua. Toa Mafi, thank you for tuning in. Please share our page. Wakambula talitangani ve Lela, Seuta, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tukani ve kimdo ke de sarumai na ulu, ravitaki, na sau, na buke lebu, ke na ngonendau, tabuki, wakaiduritunga na ngunu tim bisikete. Kena nraki sartumbenga ni ngunu tim bisikete nindo wakilatiko na nraki mbata vai viti na gonongo ai wakanuni vina kataltunga yani ve marama tau ve vita kurlangi ndo mula mai San Jose wakanuni vina katukani ve kimdo wakatela kina ve Michael Indawai ni mula vina ka Michaeli mula vina ka na wasinate kursinga wakanuni vina katukani ve kimdo no bononga do sema tiko mai kina na kavini koa senga tela ngole da vitike no Seni Waiti Korosaya vina ka wakalewa na sema tiko mai Seni Waiti wakanuni vina katukani ve kimdo wakatela kina ve Sera da kautawatawa ke kimdo ke Sara na Marama mai Winter au nutaka ni ndo bulambula vinaka tiko and a single levani koa.
tatau Dou dai dau na numiau Mai veti na mulou Dina sarani wakamau Kou savei hawaki Nene na vei satari Wewe ni masuvoli Mondo unda vei lomani Kou savei hawaki Nene na vei satari Wewe ni masuvoli Mondo unda vei lomani Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo ka. Mea dhava ningele taura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidhula ni tatarowi ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabali mana materero bakyo. Sakambi bikina manilindike bi tatora na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikovana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani. Vengo tu na vei
Ana radio mbulan dua wata totoka na ruto mai wakayati atu tiko ni awe kenda kauti kenda saratiko wakayawa na dua ben. Ani talanoa ni ilo ane kawi ni tusi tendendai matai tiko ni singa ni vulo kosita. Sivitongo na 5 e na 2 sanga vulu kandua na miniti me wakawa wakarita ka tiko yani da teko bumber ni koa koe ana rongo di tiko ni kinongo na game rongo di tiko kinongo na nonde ua sininga na do wakarota ki tiko ni bea kawini tu siti wakatoka i tiko mai awa lata deo na gaitha lata ka weitoko ni tiko kina na Lincoln Heritage Life Insurance. Ni koa wia wasi e tiko ngai ani we wakana numiti ngā me mbaleta na matiango na hepatitis B o kilani lebu wekanda senga tiko ni ndandau wakasamata taka se menta tura beka wakambimbi me dau sarangona sa ngai litu ni kino iko sa tubi ko tiko na hepatitis B ia na kai wakandomo mbula kina na matiangoni na senga tiko ni ndua na kene wakatakile kila ona senga ni kila ni sa tubi ko tiko wakabosara ke wakasali tubi mate lebu se so e sali tubi rasara na cancer sarang ke ranira kila kina ni atubi ritiko mai na hepatitis B baleta ni ke wakai senga ni ona lelo re wakabuni wai senga ni oni laki ngunu na wai ni mātenda dono mangonuba se mo laki dhula and a kani dhula and rau ni na laki tawiko na cancer ni ngava se na liver cancer. Ia na kai wakandomo mbula tiko kina na matiango na hepatitis B. Arto we waka reti tunga mana tambana ni mbula menda lako ya ni nda laki ndikebi na wuku ni matiango na hepatitis B. Mbaleta ni sa tosa daki tunga ni wili ni leo ni banua wakambimbi tungo we kanda na ngole mai na matanitu se na we banua isome na wasa Pasifika kanda sama i waka itikitiko na banua libongo Amerika e konei ni to tolo sara tiko na kena toso tā kena i wili na kenda i wili ka tauwi kenda tiko na hepatitis B. Na ngona mateni ngona o senge rongo da kina senge tuku ni mai viau kere mai ke wakaroni tōna mai ke de waka tiko yani na radio mbulando wata seng sara ni utura wakambimbi se meo wakasama taksara wakambimbi sa lakanga mena kere o sa tuku ni o senga na lenga sara ni na mai ke de wakitiko miu sara tiko yani na kena i tuku me wakao ni sando rongo da tiko mai. Ia oti saranga ia o sa mani reden dona turanga karo senge ngolenga mai vitir to green card mai and bida na bula sawa tini ambita daki tiko koe na nona i tala no ni a tobi koe na hepatitis B a senga tuni kila ni tobi koe ia waka ambita daki tiko koe na posto ya na nona waka binu benaka taki tiko ni mai dikebi to tolo na kena sa tobi koe tiko na hepatitis B ka sa la koe ani le ngunu boni kau le idhula sara tiko ka koe o mai biwa se tinga koe na nongu sa waka binu benaka taka ni sa oti sa mai wali rawa na mateo ya na hepatitis B ya ke wakaya senga e sana laki adha basartiko ndona banua karau ni na tovi koe kina na cancer na liver cancer ya konga nea na kena bimbi ndo tali na nungu tokani na madhawa na vidanga na madhawa sawati kiro lebi tali no tiko nge tuko no koe o yau nge le kila ngani e tobi o tiko na hepatitis B na ngona laki sa kune sa tiko bimbi sa nge le na ngona misali tiko bu lorei kina wakabuni wai li lorei tiko na misali klinike koe sa nge kile kina ni e tobi koe tiko na hepatitis B ya talenga ndo na ngoni sala ka liu sartu kina na kena ndewa na mationgo beir na ngone mai tina ki beir na ngone ke wakai senga ni se konei na kena ngona totolo ndundua ya na
ge rauni na lakin deo wir na ngone rasudu kina. E ana kena bimbi tiko kena wakandomo bula tiko na mationgoa ni senga ni na senga tiko na kena wakatakilakilai se na symptoms me rawa ni kona kila kina ni tauwi ko tiko na hepatitis B. Ia, kone a bimbi kena menda lako ya nindale laurai wakabuni wai waka rua beka na viambaki se kema kama nga lilo re manda wakan dua na viambaki kuni wara kasara misati ko na bada se mo sa bada sara mogela ko ani mogeli lilo re wakabuni wai da satungo na kena vanua na kena na misi ni na kila ka na vika ke de sara ndangan dreva me rauni na dangarori tikino non tambula e santa tungo na kena vanua wakambi bibi kenda to na mai tiko ko Amerika levo na ngona tondo waka wale takatu na ve wakalonga take levo na non to sa mai turau na bono levo go Amerika tu keve kina na ka wakambimbi tiko na non dalilo re mandanga wakabuni wai au tuko na tiko ko beleta ni levo na ngona ndangole mai nda sa mai tu ke latunga ia to lako to lelo rai raoni to na lelo rai pap smear mammogram na vi kava ia ia Onge me rongo vitunga na madha sawa tiko kurumbu itaka sarwa ka levu ni mai viti mandanga e senga tukina na e tiko na misini ni mammogram ia oira raunga ni ralaka ni merale mammogram oira na tiko na insurance tiko na non-ra insurance oira na lako na private doctors koira vai ia senga ni waka i care anyone can go mo lako e animal indikevi waka wuni wai waka ambaki na be ambaki mendo kuni waraka mesa tiko sarnamba ndangele lurai wakabuni wai. Koe a ke tō ndo waka mamastunga ni kena no waka lesi ni radio mbula ndo wata kena vi tambana ke de sara ni matanitu kasama i seama tiko wuketiko na kena toso na kena na vingaravi and nonda wata watango na radio mbula ndo wata na wakairato na Regional Pacific Islander Task Force, UCSF, na vi tambanango na Alameda County, Department of Health, mai na Sonoma County. Ratondo vi wakongeti tiko mai me mai da wakana numi tiko. Men da mai vi wasi taka tiko ani na kena bimbi ni nanda lako. Men da lilo rai tiko wakabuni wai at least once a year. Se wakarua na vi ambaki. Men da lindi kevi tiko na vi mati vao ya. Vi kenda na marama tu sakila tiko na pap smear na mammogram. Dua talanga na kango. Bimbi saranga. Menda tona le kindi kewi tali tunga na buku ni matengo na hepatitis B. Marama kena turanga. 5 walenga na miniti na ngauna e ngandrevi mona la kindi kewi kina membaleta na matengo na hepatitis B. Li turinga nandra sa kwe sarangaya. Watia erto sanangai wakarita katalema i tiko bekenda tona matia se senga. To bekenda tiko se senga ia ke wakai salu re bekenda tona manu ni matengo na hepatitis B. Rauni erto sana tukuna sara bekenda tona manu me to lako kena me tona laki mesana laki dikebi kena ka wali sara kena na matengo na hepatitis B ni mbera ningai edo baya ni endona kene wakatangi ndengende kasala kimbimbi sara rauni na wakavuna sara na lenga. Koea nui takini ndananda vital no taka wakalevu na beka kethe sara me maleta na nonda mbula ninda satungo na kena vanua let's not take it for granted maleta yana wakasau me lako me bia na madha sao tini rato wasea mai na marama karatondo wakai tavi tiko mai na vi singatusi tina vi madha o rua rato na marama mai na Suva Cancer Survivors Organization eratondo wasea mai na madha sao tini esenga ni rau balete o watingo wadha na me dhaka na menda viva kongeti tiko menda lako ani nda vira na marama mai viti na pap smear na mammogram gerto tuka na marto na pap smear nga e rau na mammogram e senga soti ni ndo rau ana non lako ani merlindi kevi ana mammogram mai viti aunge torkene aunge kilakina ni vatu ana kena ndrendre ka unge waka mi ulilia vitali kena mi uridio madanga wakate kiao ninda sa mi tungo ana kena vanua and we take so much for granted. Koea, wewa kongeti tiko yani, mendango le ani ndala ki lore waka wuni wai ninda sa tingo, ena kena vanua, ka tiko talingana we kai so ero ninda tona waka e dhora o kenda tona sa mi tiko ngo ena we matini tule lewe so, me to we wuke tiko kina vira na marama we viti, na tambana, sengwalinga vira na marama vira na we kanta we viti, na tambana nimbula, da ke latu na nravanravu tu ni vengaravi, mai viti. Koea, ubia we waka na numi tali tungani kena, ena non rito sa sanga tiko endua na songo na wali lotu mai
Wani lotu mai Santa Rosa, and bukungo na ngani kena sanga I tiko me lako na kani webuke kena walni mula livu I suva sena CWM hospital mai suva. Ngoe na waka I dhuri sartunga me waka ni da vital no taka tiko ngo na vika me mbaleta na nondambula au na numani na vinaka me usana wasia mandanga ni ngo kau bisure ti talitunga yani kena ndua na sasanga ni komuni lava me mbaleta tiko na kani webuke kena walni mula livu I suva ertombiuta wata tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa, $5,000 na tikite. Summer fundraising, charity event for Colonial War Memorial Hospital, teko butiko e nandua na kaloko e na singalibu ki na 5 na kaloko e na kabi goe na wakaidhoritiko e na bula oko sita na ikatini kadhioni singa. Bita sartoka e na nomuni volni bula, kere baleta ni sa lievu na ososo. Pe madhawa, lako watatu kena ososo Andina ninda samu itu I walangi viki mdona tunguri mai viti ndona numa ni senga tuna ososo I sanango senga keto na pe madhawa nga sa lako tuna ososo Lako tuna onga na singi ni suda na waka mau na songongo e sa watali tunga ya na bula Amerika ko ya viki tuna tikungo I California na sasanga ya ngongo katini kadhio ni singa wakarawa ni katini kadhio ni singa ni vuloko sita teko butiko na ndona kaloko na singa levu kina 5 na kaloko na kavi kana wakaidhoritiko me na 225 Giffen Avenue, Santa Rosa. Levo sarna kairto wakaro tagatiko to toka na porokaramu irto sambiuta watatiko me maleta na sasanga ni komuni lawango na kani bebu ke tiko kina walimbula levo I suba levo na kani beba kamaru taki ko ya na wakatasusu mbeka sena entertainment wakatelenga kina na fashion show kene waka singa levu samba o mate vinaka sarangana $5,000 mate vinaka nei lavo entertainment, fashion show and lunch kana waka idhuritiko and fundraising event ongo and mai na okosita na katin kadhioni singa 2150 Giffen Avenue and again beauty kandi na tikinduango and nonda wata na radio bulando wata kena itukutuku matailalai o susulia mandanga yani na namba ni telefoni ka wakaitiko na waka tataro ninge vitartareani ki na vitu saiba vitu 2 vitu 25 wawalu ana vitu saiba vitu 2 vitu 25 wawalu ninge vitartareani kina ena kiana itukutuku matelalai mai dawa tuka kiana no dia wasi ningona ka wakatoka itiko mai avalata ndeona ngai lata dorongo ditiko na via kavini tu city ka vitoko ni tiko kiana na Lincoln Heritage Life Insurance samai watongo rosanga bulka vitu na biniti me ono na kaloko ena kavivina ka ni tu city ndai mateni singa ni buloko sita Samu totolo tiko na tosa ni ngauna wakanuni vinaka tiko ni nandona bula vinaka vikenda na bulango sa wati na chulai to sa wakana tamandanga kina vika e sa wakarau takatume vikenda to na bula kosita se vadava ia me tiki ngani no muni wakarau na no muni tuba na radio bulando vata no to ve mbuku tu na ve kavi ni moni tiki na wakarombuka and radio bulando vata mai na tolu kina vitu na kaloko wakambula tiko yani na serka taravango ve sherry vads nimbula vinaka wakanuni vinaka tikani vikimdo wakatala kina ve serema ratu nimbula vinaka serema wakanuni vinaka tikani vikimdo na Valley Level Heart Nursing Home isa ndo mbula vinaka wakambula talitunga ve Losana tawo kirto na vida na nitongase o Tomasi o Pradeep wakatala kina ve Jen bula vinaka Jen Bani Manjula sengatala ningula da vitikina o kemni keda sara na venga ravitikongori mai na Valley Level Heart Nursing Home wakambula talitunga ve letia tamembeka nimbula vinaka na sematiko mana City Level San Francisco wakatala kina ve mareda lalanga vesi dombula vinaka mai Australia wakambula talitingani ve Josie Waitanga nimbula vinaka wakalevu na sematiko mai nonda kana talinga mendangaro na dina tu doko bun dre toka ya konga ke wakamandanga tu bakalili takamandanga no tu kana yondo ka virtumi vale you can eat anything but in dona kanrende ya menda sangati menda na vaku ikianda but satu tiko nembaki sanda na vaku ikianda tiko mai na sona ka ndo tali takatu e sona ngona na ngonta tonga satu kuno tiko mai senga usa senga ni tali takai ya vaya ko ndo kai ke ikorunika na ka ke nga rova na lomamu mokania ya konga
me musuka sombunga musuka sombunga na kia ni wakarau ni kaokania. Vegetarian e tukuna tiku mengo Josie, bula vinaka i rena tema, maramatau ni bula vinaka wakanuni vinaka tiku ana vi kimdo mai Hillsburg, wakatelanga kina vi Anna Sautu, ni bula vinaka Anna, vinaka wakalevu na seama tiku mai, wakanuni vinaka tiku ana vi kimdo, and singalevu ni kua, rose tiku mbeka mai Sonoma, bula vinaka sista, seni na isor, wakanuni vinaka tiku ana vi kimdo mai Seattle, Mili, bula vinaka Mili, wakanuni vinaka tiku ani, vi kimdo mai Haywood, wakatelanga kina vi Mitch Carter, vinaka wakalevu na seama tiku mai Tadirua East, nui taka ni ondo bula vinaka tiku mai Tadirua, wakatelanga kina vi sista Vavi Sikula, bula vinaka Obi Voselangi, wakanuni vinaka tiku ani vi kimdo na Vitamani, wakatelanga kina vi Pisco Vuandreo, vinaka na seama tiku mai, na kavini kua, gonga na gang ni China Railway. Thakangoni sala tiku na Queen Elizabeth Drive mai na sese, au ni taka ni toso vinaka tiku na Vingaravi, na singalevu ni kua. Seni mbiao ni mbula vinaka, veniunga mai Cuba. do bula vinaka turanga tau I soa bakani, ni taka ni bula vinaka tiko sandende o ni ali mai, wakanuni vinaka talitunga ni ve Josie ke Nawanga Egi Joy do bula vinaka maramatau, wakatanga kina ve Luke, vatu ni tunga ongao vinaka na sewa tiko mai Australia, ka wakatanga kina ve Kimando na sewa tiko mai Tennessee, na kavini kua wakanuni vinaka tiko ani na radio mbulando vata ni sa watonga rusanga vula kawana miniti me ono na kalako. Down low, money, less,
nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu vei kemadawe California. Vei mamani ruene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu vei kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Wakailavo ene wakarobuka. Radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, longa-longa binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao kan langa ni tos na chana kemu isau, me baka na ibakatangan danyande ni nomutungu. Rongoda na imbalan-balan ni vaka sa mango ke na bunga tala na nonda programa waro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka ni singile ni waro ay vi kemado may viti. Wakay labo ena waro muka. Rongodi kina na nonda vaka sala na Canada ena vi ka wakay labo. Radio Bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Nandreva na vei buke ena kena semi na nomu libo-libo seneges kita urani buke iko.